چخم لولات جوارا دم باش از بنی ایرو دناو سوکو کولانن کبنار یه دیروکی یه مردینه دا بنویسکار هلبستوان و رومانوس هر وها ماموسته و اکتیویست عرفان امی دارمه امی برنامه که خواهش ور آماده کن دوی برنامه دا امی هنگ اداریت چیرو که عرفان امی دا خواهشی بکن و هنجی بحث حوالبندیا وی هلبستوانه و باجار مردینه بکن از ده درج نکن دکنک خیرات ماموسته اساسهم بخيراتنا يعني جبركو ولاتي ولاتي من باجار من هون باریکی جدر وقت چقاسی هون جیبی ولاتی بنجی جدر وقت ناتج بروه دوباره هم خیراتنا ولات يم باجر كيجان باجر باجر حبكي لاساس چی که يعني مثلا چقاسم بيجم باجر جي لدروح هيوه دغ گندك بيجي ام جير شكيتي دبيجن يعني كرمانجي كنت كرمانجي دبيجن ولاتي ما وارو ولاتي ما وارو ولا جبر بيرنجي بدا وارجي ولاتي جي باجر جي خوش هجي يعني اي والله هجي جميعتني قال لك حسب ما مستد راستي خوش وخوش وكذا روكاتيات خاطم تصدرين وان بيبلوك هندمين بيبلوك چت بيجن بنارا بيبلوك ام بيجن سر حدي خاطم جارك دم ديم دي صور بابونا وي خوش راست مادام ام مردینی نه از خواستم توی مردینی همه مردینی را دست بکن ها جبو هالبستوان جبو شعار باجر پر مهمه ام رونی نشخوره توزکی هنکی جوه دابد شون برای ملت جوره در باس به جبو تم مردین چه دما کد بین مردین چت بیرا عرفان آمیده براسي يعني حمو باجار لغوري من خودي روحك كنا خودي كسايتي كنا شخصيتي كنا لهم باجار جويا دترن يعني رنگه دنگه مردين و باوایکی روح آراس جار ناجی مروف ویر روحی دناو کوناهی و درز کورین وی باجار جید بینه جار ناجی لو کوچه و کلانن وی باجار جی دبینه جار ناجی مروف لید نره کو اف دنگ اولان و عباره ویده جار ناجی مروف لید نره کو لسر کلی باوایکی و دجنه کارش لسر مردین هلبسته و هنه يعني مردين هر جار آراس ده هلبسته من دهنه يعني مردين در دورا مردين هر جار د چروک يمد رومان يمد ده هلبسته من دجه هي سپاس ماموسته مادام ام مردینی نه ام صحبت خالفرات تنین نکن ام گشتکی بدن خواه سرمایز بین کرم کن bir fan amid arayı jamil nav merdinel derek idine sohbet takhoya devam bıkın fermaz bine ولی ما مستعجل خواستم بین راست چی رو که عرفان آمیده اولیش نویته داد خواستم دست بکن آمیده پاشناوته رسنه نه yani te çi manayi yani aras başnavi min yen fermi resen Öztürk'e yani devlete navdayım mukabil burası işte ama kumru bu Kurdi bu Kurdi kurmancı bir resim Öztürk geleki acayipti bu pek komik derdik jiber ve keji me rabu paş navguhart aras le nave İrfan amida bxoj yani paşnav bu İrfan şo nave mini resen le amida دمام نویسی دشان در روزنامه نویسی من دوشان جاره که میل نری که نویس یامنه ل ناف عرفان آمیدا چاوا چه بوم پرسی
رودی هی بلکی هون ناس کن رودی زریا اوی گوت والا ما گوتی بلا ناو تبه پاش ناوجی بلا آمیدا به بله آمیدا evet ki başına ki efektif eji baş eji بله روش تجمی روزی شونج her İrfan Amida و Amida و Amida و ما İrfan آمیدا چند نویس پاشجی پرتوک درکت دیدی من براسی قواد خود ندی کزوی ناوی بگارم دیدی ما İrfan آمیدا yani باشه ما دم بحث اوکر ما بحث دست وی نویساریات و کت روزمه دا دست نویساریا کنج کان کربو چیرو کاتم تو هم هل بسوانی ما مسته ورگری رومان نوسیله هم دکانه جبوتا بهتر بیشن شاعره که هل بستوانه که یان جی تو همه علی خواه کردو دبینی او چیرو کاتم نویساریا هل بسته جکو و چه سده می دست بک پرسه که دجوار جی براستی yani گلی کی زور چما زوره yani بیشن چهار پرتوک نیه هل بستان هنه چیرو کا شاعری هنه پشتی و از بیشم والا از نه yani از نه کارم شخور بیم شاعر yani ev aliye من گرانه و گلی کی هوک اکسیفیک به yani گرانه راسته yani از بوک شاعر جی تیم ناسکرین و کل بسوان تیم ناسکرین بخوشی از ویا حس دکم چما از ویا حس دکم yani بیشن و داویه چهار برهم من داویه رومانن romanın kurdi elbet. Le duan roman andıcı mirov yani poetika hem teditin yani yacı şairiya mı helbesvaniya mı teditin hem duvarı honakede hem duvarı karakterize kirna hengande hem duvarı peyve de dengande ras o çirok teditin ezbe o helbes teditin o şairi teditin jber kucar naje rexnejil min tekir dibejin hon roman edinvisi sesi çarsız ropel roman le helbes de yani xandina ve denge ve hevoken ve riste vak ristane eftişteki baş ez bu yani rexnej tekirin ber kut ev bariki yani roman yapını vak helbes bitawaj bir xoştur rast yani çike de bağaki dbeji runishtinji اختیاری زورم براستی وقت چیکه کیجی اول وقت پولمیکه کیجی باوکی yani çim vak polemike ki yani helbes şair de romanan da zamanı jber ku şair zamanı şair kartine evaya vak rexne kiji ve kemaniye kiji dedi ve kemaniye kiji dedi sen bir amın gele ki devlemendiye ki yani aras yani mesele ku tiştet ve beje tiştet ve beje او denge şairiye deve heger deve dengi bir de yani هر دو جامعه متاجز کم دنگی خواه که سلاوک بدم ما جهرون نزبنی نزانم باش دنگی تفهم بک کرمانجات تفهم بک مرحبا مرحبا كوري وين قرباني وين اوي كا تجوره فرا تجوره وين هم بيالدن تشكاري وري میوان من عرفان آمیدا هلبستوانه کرم کن هونجی ور هونج دور و من تاجس کن دور تو چما دستی خود داویجی اوی ما مستیم موجی بشتاری تفی خواه بکن بله درد نویسکار به خود ظاهر نینه درد نویسکار به پرسکری که انجواکی راه ساعت خوش ما مستم صحبت خال درک نجا دوام بکنم باشه از اون عرفان آمیدا و میوانک میدن هنوز از خود چه واجه خلاص کنم از نویرم Aracı botta bejini biskareki sosyopolitik. Belli tekiliya pari ki vakt çıkar rast sosyopolitike henekiji mesela vakt tekiliya ezu emme duve paradoksad navbera ezu emme heneki es xob duve derece dibine aras yani. Divi hayami handa yani jder vay pandemi tişteki em bejin ewe. Çit bejin sedemeki mucbire ku derketiye biçe. Paradoksa vi civaki herimezin çiye. Tut kari duvarı takekesu civaki daji bir fikri, takekesu devlete daji bir fikri, civaku devlet. Paradoksa vi velat çiye herimez. Ya rast mesela perseke gele ki dive meru babay ki analitik lisel bir fikre kur. Le çiki pandemi aras mesela az belki ser ve arj belki bahsa pandemiye kirez bejim. Disser pandemiye az begerez şrovab kim yaj penasep kim şxwa aras pandemiya me
ji beriya ve koronayı dest pê kiribû yani. Çi bu? Çawa dest pê kiribû tekiliya take kesu civakê, tekiliya take kesu siyasetê, tekiliya take kesu hêzê, devletê em bêjin bi çi awayî ji xwe derb dixwar. Aras. Ev derbilêxistin jî ev derbilêketin jî dikir ku mirov vegere hundurê xwe bawayekî. Yani çawa di pandemiyê de mirov dibêje têkevin hundurê xwe dernekevin. Rast mesela ev atmosfera heyî jî em xistin wê rewşê ku wek kes şexs vegerand mecbur kir ku vegerîne têke veger hundurê xwe aras. Veger dengê hundurê xwe bawekî ku ev ez wêya hinekî şairiyê ve jî êdî girê didim ji ber ku şairî jî parîkî zarokî û dengekî hundurîne. Ev de hemen demî de mevcut kare bêje bertekeke newsa ew vegeran Belê, belê. hundirê xwe Belê ev bertekeke rast ya li dij çikeyê yani li dij siyasetê li dij iktidarê li dij ev iktidar jî illa ne devlet ya jî ne çik yani rast mesela iktidara hundurîne jî iktidara civakê siyasetê devletê derdur şiddetek bir derdikeve ku mirov mecbur dibe vedgere hundurê xwe aras kengî yani nivîs jî parîkî jûr dest pê dibe wexta ku mirov arasteyî dervebe edi tu bider ver dijî xwe yani kengî tu vedgerê hundur ew jî parîkî esas ji wan sebebê mecbûriyê gote got ew sebebên mecbûr illa hene em bêjin pandemî jî dibe tiştekî din lê ev tiştên ku me bahs kir jî te vedgerên hundurê xwe kulwê derê esas berhem dest pê dike hilberîn dest pê dike afirandin dest pê dike. Belê. İrfan amîdan nivîskarekî herse di qalema xwe de yani şerê te bi kê re û Şiddeta deng heye biyam ya deng heye ya peyvê heye yani ji bilî şiddeta ku tu dî yê deng dike. Mesela dema tu deng dike tu biqîrî şiddeta ate jî heye lê şiddeta wî dengî bixwe jî heye şiddeta peyvê bixwe jî heye dema tu bêjî hewar tu hewar jî bêjî tu gelekî nerm bibêjî tu heta ji te bê tu wê peyvê binermijînî jî şiddetek di hundirê wê hewarê de heye ew bi xwe ruhê wê de heye yani îja bi derve tu jî şiddetê lê bar dike yani. Biçekî jî ez xwazim ew hat hin tiştê spesîfîk ji İrfan amîda bipirsim hem kî me te qefilan diye nav kuçeyên Amedê kuçeyên Mêrdînê de bêk wan dem pir kin yani berê me gişa dira Amedê ji ber ku ji wê te navê min jî şaşkut paşnavê min jî şaşkut İrfan Amedî te got Amîdayê belê yani ji ber ku hiç hatim dira Amedê. Aynen. Ev başlama te asli ev şaşıya mı berbine tişteki neyse. Rast. İrfan Amida ez beni. Bu gote İrfan Amedi zamanı bile hep gitti. Bu böyle. Xuyete heri nexwaşiye mi musta? Yek pevek. Yani nexwaş. Serhadi ez bejim xuyete pis çiye aleni. Ez geleki birrik ısrarım yani carnaje. Ji bo rastiye mesela ısrarı geleki قوين هي مر او مجي عاجز دكي يقدر دورا مجي عاجز دكي يعني لقبت هنا شنو بتذكرن والله هيك شنو متكلم تشتي حنكي كاريكاتير يعني مثلا بجلك هيلام تشكين حتى راس راس جوجل كنايه بيرام جبر كوز ما مسمم جارنا خندكار لقب المتكلم نها تام براسيجي انا هاد بيرامي اللي زنكي جبر كو زرزبو دما مستيا خودجي زاروك الباش مقالك لقب دكين يعني حز ذكرين كيف واجب تاجي اللي حنا بهالكاسين الماموسي خاكريه هري زداش شد ترسم ماموسي ترسات مازن في حياتي ده بقشتي اوها يعني براسيجي مسجلك ترسين من هنا بيين زندين يجي يعني مثلا دراوي قالك ترسم يعني جبركو از بيجم تدي بخت جي دافي دراو يعني دراو لتشكي نالق طبيعي دراو لتشتكي نالق يعني نال بخت دالق نال تخت دالق نال تشتكي دالق ما هي دتشي يعني باوايكي ووكل هي كغريب يعني بدكي دراو دراو برامبرياوي دا جي افتراء يعني او بخورتي نحر تشتكي يعني نا حقوق ده لنا اخلاق ده لنا بخت ده لتشتكي از قالك جي ترسم نظام يعني باشه پوشمانیت هم نزن چیه ما مستد حیات حتی ویتامین تو هاتی توقع کسی که برهمداری همان دمیدم ما مسته اکتیویستی نویسکاری چی پوشمانی فعلا میده؟ از باش نزانم براسی تکیلی منو پوشمانی حبکی تکیلیه که پروبلماتیکی یعنی از تام مثلا راست تشتی که من نکریه همه جوان پوشمانم
جبر كوز geleki dereng dibînim yani tiştê ku mikiriye mirov dikare lê veger müdaxale ji bike carna hek çi qas bû bêjî yani lê tiştê ku wexta wê derbas wî dîrok tiştekî were têkiliya mirov û zaman mesela têkiliyeke gelekî mesela bu rastî jî problematik Tiş yani poşmaniyên xwe poşman. mixabin yani Tiştê ku te nekiriye. tiştê ku min nekiriye gelekî jê poşman ji ber ku ez nemakarim lê vegerim bawayekî Baş lê ez ez bin. buya pir poşman dibim yani. Pirsek min dawî yê sevî romana te ku sêçar mehberê derket pirsam li serî belê divî derbarê de dixwazim işte tiştekî dawî bipirsim İsrail rojê silav li mehemiyan ke hat got merheba İrfan Amîda ez benî tawqa nivîsî tawqa mamostetî kir lê 10 deqê te dawî lê Xwedê kerem kir 10 deqe da te 10 deqê dawî da tu dixwazî tiştekî bikî dikarî kesekî bibînî ew tişta tu dixwazî bikî çi ye û kesek ku tu dixwazî bibînî kî ye 10 deqê te ma Ez dibêm qey ez ê qebûl nekim yani. çi qebûl nekî Ez qebûl nakim 10 deqan yani. Tu bezerver key bazarî ma Ez mecbûr bazarî bikim yani. Bes qebûl nakim ji ber çes qebûl nakim yani bi rastî jî ji xwe mesela 10 deqe ya jî salek ya jî qirnek carna jê me gava de got zaman problematik tiştekî mesela sawînekî jî arast. yarî lê îdî ev tiştekî ji hikmê insan jî deme Ez li gor xwe ez bêjim ez bêjim qey ez ê peyva hevoka herî ku heta wê kêlîkê min ne afirandibû ne saz nekiribû ez bêjim qey zêl wê ya bigerim yani a ku derba min yani rast ku ew hevok derkeve ew peyv te divê ris te divê hêma te divê metafor çi bê yani hevokek ku heta niha ya ku min gotî erê ev e belkî ez wê ya bigerim yani. Spasiye te etkim mamoste romana te herî dawî derket sê meh ewil bû çawa bû eleqe bira vî dawî bikim derî vekirî bihêlin bira heç hecik wê heç hecik vegerin dema afirandina wê de jî mişin nivîsa wê de jî mizanî bû ku bi rîsk e yani hem zimanê wê bi rîsk e zimanekî gelekî kompleks e gelekî zimanekî Kurd hundirê xwe de ji xwe xwe dît ke dilukim e mizanî bû wê problem e yani ji ber ku Kurdî jî em pê perwerde nebûne mixabin yên dixwînin dibêjin gelekî giran e gelekî tevlihev e gelekî girîft e pê aciz dibin tam jî ew bu esas mesela hin kes dibêjin mesela gelekî kêfa wan jêr hatî lê hinek gelek jî bi piranî jê dibêjin gelekî giran e gelekî tevlihev e mamosteyê min wextê me bi dawî bû spasiye te etkim dixwazî dawî çi bêjî ez jî gelekî kêf xweş bûm bi rastî hem ji bo televizyona we rûdav hem bi dîtina we ez gelekî kêf xweş bûm û hem ev wext bihêviya ku yên temaşe bikin jî parîkî ve bişirin parîkî dilê wan hênik bibe ez gelekî spasdarim. Zor spas İrfan Amîda. Di kuçeyekî Mêrdînê ya dîrokî da wextê me bi dawî bû melgel nivîskar helbestvan romanûs İrfan Amîda sohbetekî kurt kir mixabin dema me ew qas bû lê sibê em ê dîsal gel we bin bi bernameya xemla welat heta wê çaxê hûn çi dixwazin bi dilê we bin bi xatirê we binin xêr xweşî